Kerajaan itu ulus itu rok laboy. Di pasal tamu suri-suri dah gajah Tuhan itu tu gajah mabarita kali gajah barita oras. Di popara ni kampung na sa rumador. Asal nuai piranak at kerajaan ini. Oh mahami manok-manok bamu. Irok na tua-tua kerajaan. Tak sukutin na burung nang susakot jadi belia. Dah sudah batu bau tahu molo si batu bau dan susadia. Yang dia biar nakal tulang uli jalalas maruhan. Siruk poti majuannya kerajaan ini. Yang baru. Padahal pergocin kami. Gabi emang gabi. Lain kodak sobai. Rasa tidak kasut masuk pagi dolan kami. Kada mama. Bye mama, bye. Alai. Tikyo ang iya kamar tingkat dia mo bal buka sa Tikyo araw gabi tinaway tiyo bilay ko kan mahatan kay daman nga yan si tiyo kapunadong buwatatan
namin doon tulang mo di buat do Boraspil do ada nama duduk alani sa dorong naima saya biak mal dua kapan ngomong do ka mau naringan di bulan jaro kini pada nambong nano so ni nang Boraspil sa sonne do ginagawa ko meron namin pirma pokki ko el gol pagsalongan di ko sa timu nuju-nuju masak panamunan lima son hata Boraspil siya nami si Kaucong basta tayo magwang siya sinaga yung hani ulang-ulang mga markas naka kung pasok niya kay hani ala na alam do at law na din dan kinamu keluarga perguruan nami o kurban may semanay dokon ni amata na sintak na doon nami na sa iyang katutulan niya rin kinamu pinopar ni Inangon sari-sari matua kamu sa malinangon sa matua sa malinangon lahat ko akan na marpahoko sa malinang akan na sa dapot na rega sa yakotan na sa malinang akan na sa sinulohok boru sa nilatuhan na katondi ni boru tutulan na rin sa malinang kepesan kami mawiyate na Bunga rohani aku ini betul-betul Sekarang Tuhan yang buatkan dan Tuhan dan Tuhan ini bukan lo berarti orang alam ini apa sih kalau ini mata bina apa lo sebenarnya ujungnya sama lo betul. Tuhan ini bukan lo tulus Tuhan kata apa hari dua yang pertama lima tu kami lo dua kurang dulu Kata pagkabi, anak kayo pa kami. Wala. siya hula-hula si Kaucong nadoho ko hani mga ibukiroha di paglaw ni Magbermanu alami di hamuna akalayanay di alabanan sa huli na nagkaparunan namin sa hindi at natisuran na ron sa mga nagdagwatan na di hamuna at kasipasnya sa kaya di hamuna at kamilumpun sa hanggang kami na dinaturon di hamuna ini gusto namin kasi sa tayo sa luwag kami sa mga hamon magsiya sa tuwag ay sa lawa hamon na so kayo nakapakasang na ito hindi kamunay na hamon na iya ulos pagbuhin halang namin pasabang na hamon na doon sa naman yan noon kung awala nila namin yung doon namin sa naman yan noon kung namin dan sana yang mampu lain dong ibu teman. Bila lima semester kami tuan tidak lulus mau lagi. Kesatan itu bukan bilang bagaimana. Sisa di kota Tuhan Tuhan. Bila sudah diombo apa makan hudulan nanti berhudulan. Alami yang mula perkecil kami. Bahagia mangkami. Anak naik pasahat tumulus mami siang mula bauku. Kamu masuk botam na obat isi mau ya dia. Serta nama bagi bapak. Baik. Bang, mana?
ulos si Gajang Rabu do ulos nahabar sayang dia ma Gajang Mamumu Gajang Barita Gabe jala dengan sulit tulang non di bagasan Mas Ninoa naik naik ma tarimok di ulos ng wasantai so bilog si Jojo ngayon namin si Didi Main si Bopa walang panganahon na Moro gusto ko ni ulos na kapasatan sa iwata man namang boy pasu-basuna makaning nung adi pasatan muna ay si Tio do Jabbar so ni nang ringi si Tua Suara so ni pinag-uyo ngayon namin Nihutong daka-daka, balik-dik, balik-dik. Nung araw-araw masog ba, rapak ko, ngebe. So nalok ni nung namin, iso na rin-baro na, nariyak, isali-sali. Nung nalasunod namin ang madyalo, na binasaan mo na isa, tuma di kamu idihan na mga niya. Sa isoro masama tumotihan ni Tigaras, nung sa arat pagsawang magawa nilang puro namin. Sa isang mahina sa loob na tupang gabi ang parwasa. Mauwi Ako'y masalo kami asalan na Ora telah. Ihuba di Matio di Balige Panataban di Barabang kaya kamu mah bordak si Dio sama ini nang bordak kasalan mau gak nih? Ora telah. Di masih marakit utamaran doon manalo kaya nga tigoro ko muna iso ko lima kita natulong marga dia muna si marakit do manalo terus marwata do pasaton aga na uli kanalinggan tu pangurota ablay dikyon magretik kita dia muna sa rupna kawang guru nami matakas na kanila di baju muna kasukan ng dulo muna semakin tabarak ko manalo
di Malaysia bertuang di Naboron malakasnya nabil kami na kalingan dua tung sa rumah dua Naboron na yon. Jadi tutong dulu Panginoon na itong atang waktu di Batang mo sa una aka pinamparna kaysa malutuhan mo na sa rumah dua pagkatiki naregroon dalam yang nga itong atang waktu di Batang mo kan na kalingan ima parwin nabi Panginoon namin doon itong atang waktu di Batang kuha mo sa una keluarga besar na tinggal ng Naboron na yon asal hindi mabok-tibol-tibol ng pertarungan Pirma terdini hamula sa loob na saya nututuma ng pangunguan ko kasi tabay na uli tabay na ringgan si pataw na kuha muna dahil na gustong mamit na tumat na nagkulit bata huwag kami lukulus pang gabi wala ko sa taon kuha muna doon na pinapar ni Naboron lasma kuha muna ade ka ang guru yung magkaganan Guru di Pajomo na kalingan na napakapon na gusto na ikuha na at ang jadi alam do apa yung kalingan ang mga pagdulo patuhatong Nata mo lihat mana di Bonata di Bonata itu orang itu pernah kemudian aku tapi ada di harus mana nonton dia disuruh perkata itu masih semakin jadi Sukon sen ulo-ulo na magkasunaki tungma dulu na sipaton namin dong na tunibe nas maruanya muna tabur namin Mamburu bilos ni tahita na tuari dalan ni tangiang onom masyak kami manado jadi hita na marhamaranggi mono tungadok pehita na digit na para jolo pa na budi na onom doraya kaya hang doliate jadi song ni masyak kami manado song ni madihamu ake anak konam hasatan na kamu na mga aturan eh Jemek pe, ang padinami. Grabe emang gabi. Ala naik pasal tumulus sama kami. Tu jopar ni Naboron yon. Baidang ma godang nau matusin. Isi mula-mula na, isi dia na. Baidang ma aman padinami.
jual mangidong kata. Asa rohani manopan bana. Molo solo dia binungi batu bahagi. Ini selalas normal ke katulah. Asa baik yang makpadul pergesinami. Jangan magodang sopa-sopai. Asa kita kasus sopa-sopani. Raja Jendrola Nabi sopekan. Ini pinabui tempat kami terus ngajak bangunan legion. Anggo na mau sebar mau dimuna Tuhan di Bataro. Saya ma pas-pasu ibat di galing si Bataro di mata di Bataro. Tuhan muna salutna. Dumari pada tamu na kaningan. Ada parang nago parang dogdogna. Ko mariamu na pagalian ko kawalan. Ini bagi dero. Dala mengikuti pas tamu se tapos na tonggi. Ang dia masuk mata na waktu dia bata. Tonggi na dahulu nama perida muni hamun terus dalam tu duluan nyarion kemudian ni dapur nyarion sama tu mengabian dia mah itu selalu mengurus sesama tu pengabian jadi tu apa dinami asal dia siapa pengabian dia penumpang nyarion pada mah orang asal kami baru mah
Iso jonjong gohami hula-hula muna. Ima hamuna sisara jubuto poparani kuramos purba. Digum kundu juju muna nunga roh kami. Ima maridite na jumulu di alak tuhata iboto nami na usar baguon. Siya tonga-tongamu nang siya tonga-tongata. Akamang guru buak kami do parbuibir. Tangyang ngami to mata na martuli bata. Asa pripoki bahul-bahul pasamotan. Ditupat di bata parbuin na susayay. Dalam di bata mas-masong sa pintor di muna nuju-nujuma nang dalan di panamotan. Majumulok ka diba? Akamang guru nung majumulo tinanggotata sa pinangamasa. Opar tu na tinonggomuha media karena usal kui. Ala ni akamang guru. Siko boy hubara di hami. Ala yang gotarikot tu habiahan na kamang guru. Kupuni dabisu ko amani na maroha. Patot tu mayan nong ador so kubitahami. Oda kami. Soalima pangeran nami. Jadi nuai memang perlusi kami. Nuai kamurhaton kudus panggabi paniari pakoras kami. Allah mengkonote. Nama berbudi. Saya berulat terulata. Nama jolo mewakili anak. Ati terserah mewakili saya. Oh enggak. Mewakili boru. Mewakili boru. Mewakili boru. Gusto tayo mo na bro. Ito sir. Mewakili boru di Inungon. Nga. Mewakili Pahopu. Sana pa mewakili Pahopu. Mewakili Pahopu. Ito resopkan. Kasih Nga. Baru mewakili anak nama Tinuruhon. Terima kasih. Mewakili Boru nomor Tinuruhon. Bukan santai waktu itu naik lagi. Torso na torso. Nunga ketemu juga. Baru mewakili anak anak Boru. Sadar. Nunga soal. Mewakili pemparan di Mahina Dohot. Nah, so mam dua. Mewakili Iwatu Nami Oppo Naik pasar terus pagabi paniari mahami. Asa kia di pudian di ibu tanami na usur bagon. Tiar barita gabi, tiar barita huras. Asa jumpa sono kondisi dulu tubuh, balga di netengi rumah, ubalga tengi sposoko. Mengagabi ibu tanami na usur bagon. Seu gabi yang mahamut tuan akan oposo. Ala di nekuratan na satu dudus paniarudus pagabi. Amang permusik. Pada di kami kota sopa, las baru mudawang ma tu kota. Pada kami kota mula-mula pada umumnya kota sopa. Nungade baik damang kota mula di baru mau kota sopa, baik damang ma kota mengalir, laos kasahani urus panggabi paniarion. Agus ka.
diri dia. Ketika nalang itu asal tinggal jan barita kami jan barita oras nalau siapa itu ketika nanggo akar jalan ini membuat kami maju lumang itu berdapat ke bawah manufan kawan alaya kerajaan langsung dia bila mau bertukar siro nambah kerajaan ini jalan laswa siro bodi hanya kotor Gawi jalan orang. mari kenarak kedua bagus itu Amin. yang berdoa sobat-sobat asal jangan masuk bahan hilang mereka dia tak kena baru tak kasih pasato gala-gala pas dengan tongi. Lagi yang mata dulu tu akan dia menonton. Tutong gina perida, tutun la perida, tutong gina pakila lata. Asal dia makir sandarau, maju sinaru mono. Dia akan pasamotan tua muna saduna saru tu kena sarong patu kamu. Dia akan haruan mana orang. Takas tu terang di sopar sabaran level ke, ini berarti sama sopan aku. Nungari halas sobaran, dia halas todi. Manumpang mamatan na marito rin bata itong kaya menguton. Di na unjagar na pinasamo. Dobi jumagar tuang kaari na menguton. Asa ko pagtitikyo mereka niya kamang guru mo lutupe. Patutuhami pagkatayo sa kamuna ulam. Balas pa ni badam mo. Las na tadi. Las Papua tu nama. Asa sama dokter ni hata di situ dua naman do pintar naruh beri sembat bukun na sumorok di dulu ngapur badua. Di ulau sorma dua di buka sasadarion. Nunga alas rohani hami udah muda si zalo sopa-sopa. Di pasu-pasu di Batama musar sudon. Tubuh anak-anak rilis boru torok takas doa muda betos sorba dua. Asasi doa karya ramatan go baik pertokan di hutan. Di pasu-pasu di Batama musar sudon. Tubuh anak-anak namar sangat namar sahala. Boru biatom na badua jalan namar dua. Asa turtumen na dur tio menalote. Di hatatangian pasu-pasu nam kenasani raja di doa tubuh. Raja ni borong mudo, raja ni nawale na mandumuhi hami. Raja ni ula-ula muna. Mama sumas at pamatara berbata. Seunang yatong muba, seunang ibose. Ay majula-jula marjula-jula siapa itu. Hatatangian na pinasanya kamata raja na tusolibada dumuhi ula-ula muna. Takas mayatong ako muna matumani jam. Asa masulu satu botian. Mengasahat tu tanya kok kami hamuna kerkon nami. Di masa ke raja tanya ketemu muna. Di pasu-pasu di bata watong. Santa horas
Saat tamu nang gabian. Kira dua di mana yang ka raja di Mawar. Di sini masuk orang raja namin. Belum nanti sektor sana bagi kita. Lau pasato kalau lau lihat ada dengan Tuhan di bawah sama pasal. Dibantuan yung kami inang kami nawa ya. Raja namin yung kumdolilo tamo kumoro. Nang inaringgan na pinasa mo ni Taramalos sa amin marahindi ang bayanan namin. Tuhan tamang alian na rin kabigyan mga kasamang roha mo na. Gajang umur mo siya tayo ito karawin pa nga pagkakatuwa rin tayo. Di hata na uli, hata na rin na pinasa unaralan namin. Mga kumahiwala niya suhuto. So, nilong misitua-tua, tutuin na duhut niyo diyoin na rote. Sudah hata gabi, hata pasok na pinasa. Asikawan ito hata unang bubay, jada unang paso. Asa nung sa pulubima, cuma di sa pulan. Sudah hata na unang hata pasok na pinasa mo. Asikawan ito hata apon na may marto manager. So, hata pangapon sa manauli, sa manalinggan. Orang tu pula bebenta. Dengan tabi Tuhan ta mga ramawin. Sino ko ito mga rajanan? Gali akan mengurung gali. Yang pertama itu mencerong. Jadi amang permusim kami. Di naung sikop po tarik parhami, tagi ang kami ito naman ito mata, lalau siapun di angka pamuruan nami. Di pasahan di batama itu akan mengiuta po dia po na tutus-tutusan. Ala di baita mamadi kami po na studio. Asa tujuh na parida, tujuh na pagkilang. Las baru bentuk kono kasarnya. Sasa dauli, sa dari kan benar. Jadi kita asa berstudio mah. Baru mah. Siap bulana saro lulunga saro biasa atas studio. Para kawan. Ana. Ayo, ada lagi yang mau ngasih bunga? Bikin. Masih ada? Ayo. Kemalaman nanti. Bikin kata-katanya.
Iya. Lanjut. Mami. Lanjut. Masih ada. Ini gua baca bukannya ya. Liga. Bahasa lain. Juara. Habis. Oke. Lagi. Namun dengan apa seperti ini, kemarin kita tahu untuk kita saham lah sebelum paralado bulan usia dan usia hubungan ini. Dengan soalnya pada waret di dalam sek, malah di mana? Meredita sebagai dari nomor 324 biasa. Masa jolma ikon mate ikon magos ikon. Hide gowari di bata ama anak topi berbahagia. Amin. Bilok kepada Yesus. Ahudu dalam itu asih tongato angguduan. Dangadong nasahat tu amai. Ia sumar hide sian aku. Salhukna lanilehon ni amai duau. Ido naro duau. Jaladang pagaliok tu naro duau. Amin matang yang mahita. Alaya manami na di panuagican. Dulu di kami doho, tu solom no kami romar hakorusa. Ay hodong do kami para si roha, jala parorong roha na sumuri. Di boto hodo arsak nami, dia hodo kami akka na makaliangi dengan nami na unglawi. Dia hodo arsak no ilu nami kalereng dereng ni bohin dengan nabion. Dia kami cobu doho aci hamati at na mampokong kami alin dosa nami. So takot maasik roham tu agasan rohami. Orang hatami itu kami, asal mereka subuh dalam hidup kami hata bagada ini. Pangulu roh nami marhide kok ini. Asal merpakimu kami di arsat di rohan amion. Asal manuk penghapusion nami marsidio batu hos pangulu kami. Amin. Jadi masalah situ rohan memerik kamu sanggup nak dokter ni nak burung amion. Ober kami dihasadau ni rohamunai. Idus ni rohamunai kami betul setong-tongan huriat kamatang yang tomatan nomor 2 di bata asam dia dibulian ni inang nata hawalongyo dalam tu sadana rohamuna tujuan nyario molo PPT kata namyo mameriti ke akalai ison adong pasata mison gatti ni keras bunga ison dia be na boi terpasahat di huriat plasma roh ni badan plasma roh itu dimuna majaro don nai masong hatan setiap gua asa firma koki balu-balu bacarongan firma koki muna sa hasulito luju-luju manang akka bacamodan kutima Molo bisukuk kami inangon bahasa nomor kami dia tidak ko inangon do molo salibata dong aku ina di perdalan di mulutku dan mungkin bajari sebeda dan ko
Na umalagang sa lang siya pasiran pinang. Sudah seksi. Ipegam medyo ang kurohani di bataki. Leonok kudohosak kudang bemarsa kau bisi. Alaha mga tenido tarakul tuhaki. Hamu dohor damai nasihat debata amata dohor nasihan anak-anak Tuhan Yesus Kristus. Amin. Hatan debata nagawi balai pemerintah lah mataruhon dinang optiho diaturun dinang pasaruk pinakna. Perintah midos yang sadakorin bidu 15 ayat 54 didok samono. Alai dung disoluk hadok tongoni naulo busuhon. Jala disoluk hagong mulu namanuk tongi naulo mation. Disima jupang hatan atas surati nunga talu hamatian nunga suruh hamorangan lima sahana diamu keluarga melujar hamwade mulai disebut hari-hari sebelum mati melujar daging alai marau kami siang disebut saat kori dikion dibantu kamu tuh kau kacau mulai lahu mengalu bisa waktu lau ni jalan meski orang di umur 27 tahun inat tahun
Pasti do ano pakporhon na manang faktor ala ni habudjun na anak kung marmatoras. Sahat tau dia sesudah ni bukan lain. Jalan makin parindang yun ni akasiro hata mo lo humayutani. Jangan dimulungan. Orang may ibadah maradopon akka hula-hula na maradopon akka ali-ali. Jalan sumber tusido nang hatan itu hakta nak kining na paingotok kita salahun na yang kohamatian adalah kepastian. Alai dibalik ni hamatian itu katakan di barkulu nak kara kosia surut ko hadok tongo. Alani ni hamu bakaran na ni hamu amanami nanami. Digagal sa pampason molo pe lubuk pakilala muna. Lubuk sa daging muna nuaing lau mangalo bisa lubuk naon. Tagaw muna daw kanaugi. Tagaw muna daw kaladengan. Tagaw muna daw kapasok-pasok. Ay pasirangan sa to, tidak ko pasirangan naon. Ay disuluk hadok tumuliro nakining naulong busukon. Jala disuluk hamumulgo na naman tongido na ulong madion. Asa kang marisuang sa luhod na akka na uli na rin gali. Ito kataman ni Parmolu ni akka na porsiyay. Atong dihamu sudah keluarga. Manuktok ma. Nang suang di rohamu habujur ni nagaduaon. Manuktok ma nang dito katuang munga. Haragutong ni nagaduaon taga dinguluna. Asa jalong muna. Mulu na rin yung galing museo, pagkatik kinamangin ko. So mga kanamaling ka ng jalaw na nasa lao, di ba tama na mas-masukang mo aming matangin. Tuhan di ba tama namin, kasi mo tutu sumarsak, sulong mo pakilalaan di salok na tuwag, nagparasirangan hamatian noon, di haujung ni nadua-dua tagating ko. At ali ito katotong maho na mamasok-masok na siya. Asal itu katongan ni ibu ni rohan na siya. Tokong parguguam aku lang na sida le Tuhan magningok salud na habujun na tatuaw jalaboy di hablon na sida ito matmari parguguam na sida na intarmang na matokin lain natutuhod tingana persabtihan na dongani jal pas-pas kami salud na mga sahon Kristus Jesus matangyakan ko. Amen. Mari kita. Mari kita sa bukid ni nomor 225 ayat 1. Asabilang bunga au asabilang bunga. Tuhan di batama hola huan do lau bongot olah nyon rodi saleleng nilaleng na. Amin. Tutup pamuma mari dihita. Mari dihita sa bukid di nomor 105. Molong dorohan ni bebatak tu molong rohan tutong dia. Dia.
Ale mangita nababan siatan ro permulaan ni dagingmu ikumula joloi gabetan alai Tuhan debata nama no paho doho Tuhan Yesus Kristus napa doho ko siap dosa doho to di berbadia nama joho tu huria nai ima mangaramoti orbuni bakke maro ari parpuni da balgai amen martua mana mate marhide-hide Tuhani olak nion olo ninna todi asa mararia nasida-sian akka ulaunna ana mangihutu nasida do akka nanula nasida amen pinasa mati kita kana makolong roha madawutano marhide hata Haleluya, haleluya. Maita mangido di tangiang hoto patai alia manami Alia manami na di Banua Gicang, Badia Magwarmu, Roma harajamu, sesat manunggur hamil, mau sumun dia mengulang sekali, Yesus sama-sama langsung bersama, dulu saya bilang dulu lalu habis yang sangat, aku nak harajam, dulu jago, dulu dia sangat pusari ringin-ringna. amin dongani asiro Tuhan Yesus Kristus tolong ni rohan dewata ama doho parsauran nito di porbadia mahamu saluhutna amin tutup pamuma marede Marede kita sa bukid de nomor 347. Soy masipay ida, say masipay dando na porsel.